People Union for Civil Liberties PUCL in Manipur boina chungchang a report sim na le hopdo na ananei na chunga KOHUR in zan hi chun tu phone a ball in pacha na sangta ananei na hi tu laya thu di thu ta kisel mong ho don selawa ki koina phat sunga PUCL in galhung ki patdan state government a pandan chule media phabem in si nei lang nei a bol dan kichi siala khulna aneya report na sim hi pachan umta a hi ati koki nammi tela a independent media a loji a galle tu lai chun si nei lang nei ta a thulang sapna a media hichi report in a sei chu editor dun hungam versus state of manipur ki he na chungchang a court in Manipur government ta asana poi anati hi thuta a hi ti namdat na ananei na hi KOHUR in asein achun hichi report hin thuta aphun do ahitan galle tul ahung ke patdan le aga su ho aphun do se hilowa khunung ge ya hichi report hi mielchi a jingding ahitayati PUCL in thuta thu di apan pi na chunga Kuki Organization for Human Rights in pacha na api in chule hichi report hi kuki te chungchang a legal record na pangding khununga thuta henom hodinga thubul het na hidinga hitayati kumni zo nunga jong gamsunga chamna na dinga to gon ima lole Popular Government sim nading a National People Party NPP in tosot na kinay loading a hitin NPP State Unit President Y. Joy Kumarin anasay na hi Sule NSCNIM lamkay lubo TH Muiva in ukrula apin na ko somdal ahong building zong hi Manipur mi pihon liam chi ding in team na zong ananay na hi at si Sanisim 24 ni Khua Iroi simba muna Mayol Auditorium muna Party General Body Meeting ki bol chaya tuso laho koma holim a bol na achun Manipur sunga chamna kit ding hi ay gyal kho penin chamna na dinga to ogon iza kaya tingle NPP in Popular Government sim ding chungchang hi ki gyal beb ding a hiati TH Muiva in ukrul ahomun somdal vilna ahung nei ding chungchanga thudo adwan butna achun milun Joy Kumar chun achi sa kum 2009 a TH Muiva in ukrul ahung building ati phat lai chun thu lela ananom pon hichi phat laya India government le NSCNIM in ceasefire nei ding ati pen chu Manipur jong hop tha sa ading akiti ji a mi pi in sangta adem na le kipin na ananei a state government in dan kala ki koi mi khat gamsung ahung lut ding chu anaphal lawahi tu hin thu lela dinmun aki hialtan muiwa jong ate tan adam thei tapun ama ahung kholjin ding hi mi pi hon ali mangai NPP in jong kilim ding a hi ati hichi meeting a chun kumkhat sunga party na to thilgun ho vetla na anein ahung lungding 13 chan na state assembly election adinga kigut na jong kinading a hitayati illegal immigrants voter list a azaw na chunga hi tu chunga Bihar gam a special intensive revision SIR ki bol bang a Manipura jong a ki bol na ding a Election Commission of India in CEI het sa na kinading a hitayati Free Movement Regime FMR le Border Fencing chungchang a United Naga Council UNC le India government in ki khom na ananei chu kinup tu na theilovin ki khenna ananei tawvin hi Home Affairs Ministry in tlim na ahin nei to hlona Zanhia Delhi muna North East Advisor AK Misra le officer sagi makai na a hichi ki khom na hi ana hi aga kalsong nagalam kai ho chun nge na ni ananeyun
Free Movement Regime FMR kisumong chu GP kit ding naga tegam sunga border fencing ki bol ho su hiding hichi ki ho khom na achun India government palaya pang ho chun FMR hi kisumong hilovin hichi to go noya chi lewa le na ding a phalpi na gambe ki pi ho kilometer som lagu ma lien chu kilometer soma kisunyau je ma hi ati chule border fencing jong hi security ji a ki bola hi in kisu hai thei pun ti atiu win hi alangkhana naga lam kai ho chun naga gam sunga security lampong ke hon kivet sui naw winge fencing kai khum angai pui atiu win hi pungkal ni jian ki ho na chu kinup tu na ima lovin anaki khen taw win hi ati India lapi national anthem North East gam homin chun sa uvintin RSS in Prime Minister Narendra Modi henga lekha thot ananei na hi kumsang khat jaku le som lakhat a India gam pumpi ke pum khat vet sa na dinga India lapi janagana mana kisut na a hi North East gam kai Assam Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Tripura le Sikkim ho kiphapu lo hi hichi gam kai ho hi khangthu sima hote chon le khan hote a hi na chung chu nuwa India khan to na dinga panla jing a hiu ve tin RSS chun PM Modi henga het sa na ananei na hi RSS in lekha thotna bol na achun North East gam kai hi India lapi a zaila ngai ta thu cheng a pansa ading a hi tin ngi na ananein hitabonga lapi a amin chon thein diuwa hi India government in constitution dan pi het gil na nei ho thim thu zaila a thip na nei ho chule North East thalenga pang lam kai ho to ki ho khom na ani angai ati PM Modi hi India gam sung ki pum khat na dinga panla jing lam kai khat na hi to hlona hi chingi na ki nei hi bol do a ding kine ma ume ati hichi ki hial na hin North East mi pi te asu lung thlai ding se hilowa nam pi ki pum khat na zong hi ding a hi ati India gamakun thilkiu ki pulut ho don lakai ki dong ho 50% a kalsa ading ki tipian chu tuni August ni sim som ni lesagi in akizui panta na hi America in tu lai ta hi gamdang tampia kon thilkiu hung ki pulut ho chunga don lakai ki dong ho akalsa hle e kiti India in Russia gamakun thau tuya ki chu onunga lunglei lo vet sa na hi chi don lakai ki dong ki la hi US in akal sa hi hi chi don lakai ki kal sa hin India gamakun dangka $48.2 billion man thilkiu ki thot tu na ji ho asuboi hle e kiti Meitei ten India constitution a scheduled tribe list a apandiu chungchanga court case a kukite palaya pang advocate Colin Gonsalves in Meitei te masanga court in hichilis a ajaw na theidinga thulu khat anei chu nil kalna anei to hlon in hichi thulu chu atha bi a simta loading in court in ningnot na ananei tan hichi chungchanga tu ni ni kho chun Koki Chief Association Manipurin Milun Gonsalves chunga ki pa thu le pa chat na sangta anaphong do na hi